Em berdewam dikin bi beşa mêvan emine îro ergoterapîst Bilal Temel em ê ser ergoterapiyê biaxivin lê em spasî zana bikin lewra zana ji me re mesela şîrînahiyê got wekin dizanin îro me got roja dawî a Ramazanê ye îşallah bi xeyr û selamet ji bo me hemûyan derbas bûbê siba cejneke xweş em derbas bikin îro ji rojeke gelek xweş û giring bû bi rastî gelek pîrozbahî tê de hebûn em ê mêvanê me re li ser meseleya ergoterapiyê biaxivin kam ergoterapî çi em ê jê bipirsin ew kesên ku zarokê wa êwsa em bêjin taybet ez dixwazim wisa binav bikim hebin bila kerem kim ber ekranên TRT Kurdiyê pisporê vî karî li vê derê em ê ji Bilal Temel bipirsin ka ergoterapî çi ye em dest pê bikin bi xêr hatin mamoste. Sağ ol. Spas dikim. Min çawanê başin. Sağ ol. Xuda ji we razî bûm çawan başin. Em jî başin gelek spas mala ava vê roja dawî a Ramazan de me wekir em mêvan em gelek kêfxweş bûn lê bi rastî beşeke nû ye û gelek kes jî nizanin. Van salên dawî de hêdî derketiye ka pêşî em bipirsin gelo ergoterapî çi ye pênaseya wê em zane bin. Belê cejnawê a yekê Mayîsê jî pîroz be vê roja jî hûn jî gelekî karekî mezin dikin teva yapma wê jî em teşekkür dikin ji wan re. Malava ergoterapîst li ewla xwe de li Amerîka dest pê dike paşî di 2011 de tê Tirkî li ewil üniversite zanîngehê de li Hacettepe dest pê dike paşî îro belkî nêzîka 17-18 zanîngeha de hîn heyî üniversiteya de dest pê kiriye nêzîka em bibêjin belki hatta noha 2000 kes mezunê me çêbûne ji ber em min em xuya nakin hep tiştekî were na mamoste qîmetê wê bêhtir ez bahwerim divê tiştekê qîmet ava zêdetir rast ergoterapîst kesek mirovê astengiya wan hebe xeyndê astengiyê em bibêjin dixwaze ki akademik olarak mijara xwe nerîna xwe xwe pêş bibîne em jê dibin entelektüel bilgiya xwe ji bo pêş bixîne tiştê berê nikanî bû bikira ya jî ana dike dixwaze hîn jî pêş dibixîne ergoterapîst bi van tiştana hem em jê dibêjin derdora xwe hem psikolojik olarak kökenê wê hem em dibin çevre yani derdora xwe em bibêjin mirovekî dişoğle derdora wî çi ciyê şoğlandina wî ew şoğlandina wî ji wîr hem mal hem ciyê tedaviyê ciyê wî tedavî dike em jê dibin anlamlı amaçlı aktivite em ji wan tiştana dibêjin kesê tiştê di serê xwe de dixwaze bike o jê hez dike em wan tiştana bi wan tedavî olarak uygulamış dikin bi wan pêş dixin ber wan ji bo ew fehm bikin em dixin şûna wan yani ber wan em ve dikin hûn dihêlin ku ev derkevî pêş em belê bêhtir zarok bi wan aliyê xwe bihsin rast bes ne zarok tenê mirov gişin mezin jî tabii yani îro mezinê me çi dibe em jê dibin stresle başa çıkma yani çi dikin nikanin ew çîka xwe sistema xwe çözmüş bikin yani nikanin sistema xwe baş birê bîne çer dibe ji ber vî hawî sistema wî li ber dernakeve ji xwe stresek pir mezin çêdik. Yekî wek karê me em bêjin pir strese mamoste cara em dibêjin kamê îro çi bikin em ji nav dernakevin ê wisa jî dikarin werin bal belê yani wek min got ê dixwaze astengiya wan hebe zaten li ser ew astengiya em dişoğlin ew astengiya wan em tedavî dikin ê astengî tuneyê dixwaze ki pêş bikeve em bibêjin li qarşî mirova bipeyvin 100,000 kesî ya jî 1000 insana xwe pêş bixîne em çawa ew heyata xwe ew îdame bike bi wan 100,000 kesana em wî tişta bi wan xwanêkirin dide em pêşbaziyê bi wan dikin. Peki mamoste yani em bêjin bi taybetî ji ber ku ser zaroka bêhtir ji xwe beşawe jî ergoterapî û roviyan em ê behsa wê jî bikin dema malbatek zaroka xwe binêre zaroka wa çêbû 1 salî 2 salî pêka yani wê çi bibîne heta ku bêje wela divê ez zaroka xwe bibim doktor preskriyekek heye. Belê zarok ewil ev tişta ev heyî wexta ki dayîkek tê ceme dibe zaroka me em bivêjin li me naner zêde yani li çavê min naner çavê min û çavê zaroka min li hevdû dernakeve
ام ناکو مقابلی هفدو از بعد که می لمن نانره ام بویژن لتشتکی دسکنه لسر او تشتا اصرار دکه لسر وی تشتا و ناگره يعني تجير دبي اف تشتا نكه او في تشتا دكه او مثلا ايناتو او ام بويجن ناخواز بك ناوي د فرق هي يعني نعيناده او زاروكا لخوا نهايل او تشتي دكه يعني لخوا هايل با او تشتا ندكر يعني ام جير دبن افيا algı وكيروچي کسی شیرانیه که بخو شیرانیا تعما گدده دوی می و آدده دوی و نقابینای فرقی از شیرانیه که بلکی گله کی حس دکم هون بلکی حس ناکن پکی او تشتیگ حس کرنا و حس کرنا و نقابینای چه فرق چه دکه algı امجرد بیجن yani او شیرانیا دوی ده شیرانی اما لمجیت نه شیرانی بلکی belki دوزاوی استاد دیار بله دوزاوی چه شیرانی او شکل شیرانی چی او نایفهم کردن امجر وارد بین algı کسی دایک وقتا گته جمع افتشتاناج مرد بیجن امجر بین algıya خو بچه هاوی کارتین اف زاروکا لکنگی دست بکر امیجا ودگرن سری چه ام دپرسن دو وقت به حمله ده وقتا بو دجانی تا چه خوار تا چه خوار او دوی وقتا ده ورشن دناتا چه بو يعني خوارنا قلت دخوار اشتر حساسية چه بو چه نبو معدت الهفدو كت لهفدو نكت جور دست بيدك جور دست بيدك بله جور دست بيدك وقتا مع الهفدو كنداندن هبه سه ماها ام زانك كي او دايكا قرجيراوي دلاقاوي او ام بفيجن ريفيوي problemek dedi hey. Vaqta او problema çe dibe muhakkak ki dizarok jid problem derdik ev. Jboçi daik vaqta gid se mahad mahadgarandi dest pedike. Jberge reviwi او امجر دبن bakteriye خراب ne baş ne baş. وان bakteriyenin ne baş hem de reviyanadı yani toksin hem de reviyadı hem de dalaket hem karaciğeri gelleki biser hevdute birikmişdi be yani. وقتا ورد به چرد به حمله دست پیدا که او وی وقتا ده مادگراندنی دست پیدا که جبوگ زاروک zararı nebin. جبوگ زاروک مجیوید gelişim aşamasındayı مجیوی çeydi be. Yani vakt tepkiye ki emam. Vakt tepkiye ki bele yani em ویا خوش dibine. وقتا گونرشن em hin خرابتر dibine. وقتا گودرشه جی şiddeta ve çi çuqasi verdirşe. Gelleki verşiya hendiki verşiya. او جی جمر meseleyi. او یک جی جورا دست پیدا که yani ایرو د طبه د تبابت ده چما ام درنگ دمینن جبر و مجاری ام درنگ دمینن yani ev tişta em nakin em çi dibêjin ser guhe xwar davêjin nav dayika gişa de ev tişta heyî dibe ne tiştekî astengî ne tiştekî meze bala xwe nadê zêde halbuki em zanin ki ew pêj de ji wî zarokar astengiyek ew ê çêbiv پایشی ام چه سوال دکن دایکره ام دبیجن کی te çi xwar te çi vexwar xwarna tel serçi tu çi karî dikin karî wî ji mer meseleyî stres îro li Türkiye araştırmaya kirine çi araştırma ew bebeka ew cenîna nêzîkî mesana dayikeyî ew cenîna wexta nêzîkî mesaneyê dahî toksîna distîne ji ber mesanê ji ber îdrarê em bibêjin du can du bebek pêr heye du canê ew du cana bebeka got nêzîkî mesaneyê gorî a li ser dûrî mesaneyê bêtir astengî çêdibij ew bebekar. Piranî di cêwiya de yek ji yekê wisa xurttir e. Sedamaya dibe kuran bêvê. Bele yani ew toksîna distîne ew bebeka. Tu bikin neke distîne. Ji bo çi ji ber gil dîwarê mesaneyê û ew bebeka li ciyê gileyê rahimeyî nêzîkî hevdûyê beramberî hevdûyê. Ji ber wî hawî ew toksîna tu bivêjî nebêjî distîne. Pekî li vî hawî dahî dundirê dayika xwe de ev mijarek werê problemek mezin heyî di wê dirê de ji dervê çawa be dayikê xwarina dixwe çawa be bêtirê zerarê bide. Ji bo çi îro xwarina me xerab bûyî. Çawa xerab bûyî em genmê me yê em bivêjin pêk yemeği giş em jê dibên glikofosfat yani tarım ilacı çer dike di nav xwarinê de em bivêjin belkî di gişa de heye wexta dixwe ew cenîna me jî wî xerab dike. Kamam isteme çawa bikin valla jiyan edî wisa yani em ê vegerin em dibêjin toxumê kal û pîra
atalık tohum. Em bu helberina var. Yani tohumu baş. İro imkanı van hep kanı her günde le böyle bacarı mezin ev zor gelek zor. Pişti pandemiye mamuste herkes balkona koyda vak bahçeye küçük ama dekirne gel hin bu çeki. Yani çetiri ki evj der ve zararı doxu. O en mezinci vakti xod ev xwarna fekiya vakti xod nageci. İro tülcüler ve dinleri de sermaye de beka ma çik tünne فرنگی تونه بعجانه سور تونه لی تمام تونه yani او ne de vakti xwedi vakta gutu duxu zarar edite le Amerika'da çalışma yakırını ev emced ben genetiği değiştirilmiş GDO'lu ürün ev vakta dayık duxu tava şire bebek buy tava şire cenine buy ev bebeka vakta vexwari ev şira dedi em de bejin genetik hastalıklar yani ev genetik hastalıklar civirati vakta ev dayıka genetiği değiştirilmiş xwarine buxu خواردن بخو او ببکاجی مزنبونه ده اچر به gelişim aşaması da eçer be او ببکا genetiği خراب be ام dedi beji gellek dayık de 2 sali 3 sali peyvandına viçu narindina viçu fahma viçu nema lemednere nema bemerd peyve jboçe jberg ev vantıştana dayıkatte dayıkamı ki otizmli bu ki jana naxoşi per hebu ki jana astengiyavi hebu tün ne bu em belki duy vaqtad nane me pakış bu a en mezinci xwarna me hendik bu ne pir bu îro binere xwarna zêdek jî em dixun fayda nadime hîna jî tüler nere dibe vitamine mike mina demirê mike mina mineralê mike yani demek ne bir xwarna zêde bu ne imam se malbatê pir zarokî nem çavge xwarin hendik bu bavê me tenê dixebitî ew ji mer şîfa bu ew jî şîfa bu çi xwasî kêm xwarin ew jî şîfa bu مامۆستا دخوازم منك بەشاوە بەحەس بکەم وەگوت ئەمێ سەر ڕۆڤی و هش یاکوب ئێرگۆتەرەپیە تێکیلیاوی هەنێک بتایبەتی ئەم سەرڤێژی بسەکنن لەورا gelek ئامادەهیە مەژی هەنە بلا دەمامەژی تێری بکە ئێرگۆتەرەپی علاقاوێ و ڕۆڤیا yani ئەم بێژن تشتێک چێ دەمانتت بێ ئێرگۆتەرەپی کەسێن هەستێنگدار بێتر تێم بیمە ئەم جارە عاوش وێ esas ergoterapi alana ve pir firey yani pir firey belediyar du şoğulu devlet erkani de gelek cihad em bivêjin milli eğitimi em bivêjin nexweşxaneyi li gelek cihad û şoğle ji ber em dixwazin îro problema me en mezin di zarok û dayika me ne çünkü wexta ji ewla xwe de em pêş biryawê bibînin ew nexweşiyana ew problemê wanî heye em pêş bi biryawê qut bikin paştı em wî zarokana em qezenc dikin yani nexweşiya wan em qut dikin bê nahêle dewam bikin me alaka wê rêviya çi ye ergoterapi îro algiya me fikra me nerînandina me dora xwe der dora xwe femkirina me sînir sistemiya me giş bi rêviya dest pê dike rêvî ew nerîna te algiya te düşünca te em bivêjin femkirina te gişî bi xêra rêvî tu bi dest dînin wexta rêvî xerabe be em bivêjin wek otizm wek depresyon halî em bivêjin wek epilepsî em jê psikiyatrik bozukluklar vana giş bi dest pê dike wexta rêvî xerab bibe çima xerab dibe ev xwarinê me mesela ne ji xwarina jî de wexta rêviyê te tu ne ser siheta xwe be ew siheta jî rêvî bela rêvî xera dibe بله راستش خو ریوی وک میجی دویمین لاشه ام ana yek yemin kabul dikin yani çu yani ew du çu çünkü jiberg ana rêvî wexta xerab dibe meji nema kar bitin meji xelas dibe îro Alzheimer tê tedavî kirin îro otizm tê tedavî kirin yani tedaviya wan heye biçi bi rêvî û tedavî kirinê rêvî paqişkirinê em ê weya firêkirina wê yani behsa hundirê wê li ser li ser wênê xwe amade bikin dema wênê amade kirin em li ser ekranê jî nîşan bidin derhênerê min bakî bek wê çareser bike em ê behsa wan bikin peki mamoste çolyak jî nexweşiyeke roviyaye alaqaya wê bi vê re jî heye gelo bele yani çolyak jî zaten meznayiyek di hundirê rêviya de em dibêjin mikrobiyota di hundirê rêvî de 3-4 perçe heye heta digêjin navxwînê yani ew qatmanê çermê wan ew çermê wan wek li ser hevcû civiyayê yani xweşik bi kar nîne ew çermê wê xerabî hundirê çermê wê ji kî dertê ji hundirê dayîkê tê wexta dayîk ew me tiştê gom mikrobiyota wê yani probiyotiyê wê em bivêjin ev tiştanê wê kêm be ew zaroka wexta tê dunyayê çolyak dest pê dik
yani genetik faktör jî pir hene lebelê ekserî ji sedî em bivêjin şêst ji dayîkê derbas dibe ew çolyak. Mamosta tedaviya çölyakê heye tune? Bi vî hawî tedaviya wê hepkî giran e. Ji çi hawî giran e? Dayîk heta ew zaroka heyata xwe bidomîne gerek xwarina wê pir miqate be. İja ev tişta derxistine. Tedî ew proteyna di nav gennim û dine glutenê. Dibe jî ki hasasiyeta wê bes bi glutenê heyî. Tamam me qebûl kir. Lebelê gluten wexta safî tuqud dike ji proteyinê jî kêm dimîne. Çünkü proteine her çeşidi lazım em bixun. Wexta gîje çer dikin glutensiz ürün dest pê dike. Glutensiz ürün ji bo ku tu wê glutena ayırmış bike tu kimyasal reaksiyon kimyasal tevê dike. İja te ji çölyakê xelas kir tu îje dike kanser. Nexweşiya kanser dike. Nexweşiyek dinê bi dest pê dike. Yani gelek tiştê dinê dest pê dike. Yani jî ew zaroka bi serê xwe tenê bi fikra xwe, bi algiya xwe, bi nerîna xwe heyata xwe nikanin bidomîn. Zarok jî zehmettir. Baş fêm jî nakin. Wek li mekteba li dibistana çav hevalê xwe dikin dilê wan diçe. Xwarnê wan dibêje belê. Pir zehmet e birazî min jî wisa ye. Ez zanim hêjî biçûk e û pir wisa şikest piştî vê nexweşiyê ye. Em wisa bizin yeke pir çalak bû. Piştî vê nexweşiyê wisa mas sekinî. Yani ew hereketê wan ew nerîna wan giş dişke. Dişke ne wek berê ew çi dibêjin xweşayiya dilê wê nema dimîn. Ev savan amîn bawerim mamoste. Peki mamoste behsa otîzmê jî kir hevalê min bawer dikim amade dikin. Wêne amade ye bila nîşan bidin em herin lê binêrin. Dema werê ser ekranê derhinêrê min. Bakî vek bila bêne em behsa wan bikin ser wêne. Tamam. Belê wayê hat. Hûn dikarin kerem bikin. Ez jî werim. Em jî ser dîmenê nîşan bidin. Me got têkiliya ergoterapiyê a li ser hiş û roviya behsa wê mamosteyê me ji me re dike. Ji ser vê şemayê em ê çawa fêm bikin? Ev sinir sistemiya me a insana ji çûkanî de heta em mezin dibin sinir sistemiya piramîda me. Yani ji kî derdest pê dike? Em jê re dibên duyusal. Yani طعم و لذت و دورا خو کار به حب کی دنه داخجر رسمي ما كان به حب کی داخجر باقي به كنت كان هناك دي ببن tamam بله دوی درید د ام د بیژن کی سینر سیستمیا ما جوچوکانیا خود جهین ام نا پیچه کده ناو دسته دایکا خود دست پیدکه چاوگم هات دنیای دست پیدکه حتی ام مزند بن جا جوکانی دی چه هی ام جرد بین دویسال سیستما ما او چه دکه جوکانی ده ام دست دینه گرمه ساره جمدی چاوایی ام به وی هاوی فهم دکن آدو دا چی ام جرد بین وستوبولار سیستم دهندره گوه مدهی دهندره مجیه مدهی دنگه سیستمیا ما چه دکه یعنی ایرو ازوتو ام چوکاسی هفدو دورن بله اف جیا چوکاسی مزنه ام اف و پیلکال سر ورا هی چوکاسی از گاوا خوش ورا هلکشینم سر ودره اف مسافه خو از بچه هاوی عیار دکم از بخیره وستوبولار سیستم عیار دکم آدو دا ام جرد بین پروپریوسپتیف سیستم او چیه بدنا مد جانی مد هر دری مد سنسور هی او سنسورنا در دورا خو تو په فهم کردن ده تو لهندره دنیای ده ام جرد بین uzaysal konuma خو کارتینه وقتا گتو چاوی خو دگره تلکی دریه مجیته او جیاش در تثبیت کردن ده پیته تا دسته خو چو خاصیش بدنا خو دور کر اف سرعتاوی چو خاصیته بکار بینه چو خاصیته سرعته بمشه تلکی در بسکنه تلکی در دست پی بکه گش بخیره اف سیستمایی وقتا اف سیستما جچوکانی ده خوشک بقالیت هلی نبه خوشک گیریش نبه yani امجرد بین گیردی وقتا گیردی دست پی نکه او زاروکا کماسی دردکه به چه هاوی کماسی دردکه دایک چر دکن دبه گیریا hemen ته حمزه خو راهیل براد حمزه برا نگری براد لیوان نمینه او چر دبه او لازم لعرده او بدناوی گرامبونا خو لعرده بدون بین yani خود عرده بده خب بزیورین ویالی لسر خو وگره هنا کیس بکنه بله او اشک بونا او نرم بونا بچه هاوی گشی حس بکه وقتا که حس ناکه ام بویژن تشتک عرده راهشتی خص دوی خو دایک دبه او نخوش بکه نه او بچوکانی ده دهندره ریویا ده او باکتریانا بخیره او تشتی دخ دوی خو دست پیدکه
yani تشخص دوی خو او تشتا بوی ببکا قدlanmış dibi bakte döndüre review nasıl jarek dine او تشتا تخ دوی خو وک aşılanmış dibi yani او review aşikir aşiya xezai بله نخوشکی مهبوهات دایکاوی نه دانه هشت بون عادته به خد قوتی که ده بابکا خو مزن کرده بو تو لید نری کی دائم نخوش دکه جبو چون نخوش دکه هرگاه ضعیف تبی بله او چه دبیجن ایمین سیستما وان کم دب جبر چه جبر اف سیستما بنه چقاسی مهمه yani جبرا دست پیدا که ام بویژن otizmli zaroki otizmli problema wan çi tedi ji insana ji dora xwe asosyal dibin nemat dest did ciyaki em ji we çi dibêjin em dibe hiposensitif yani kaçınma jêdireve ya jî em bibêjin hipersensitif yani aşırı derece yüklenme wexta ew hipersensitif çê dibe ew zaroka nema dest avê dide nema dest qûmê dide nema dest axê dide خواردن وقتا که افتش تا خراد به امجرد به اورال تقتیل سیستم یعنی هندره دوی مرجی به دسته مر مزنده به تشته که ببک نخس دسته خو نخ دوی خوجی وقتا که تخ دسته خو او ببکا اتخ دوی خوجی یعنی ایرو خوارنا ما تدی نرم به ام بویژن وک فیکی وک سبزه وقتا که وان تشتانا ناخو سببا و اف dokunma sistemi وقتا که اف dokunma sistemi و هیپر به جدرve nahele autostatek evdeveye ev problema jvra dest vedike adu da vestibüler sistem çawadike zarok li dora xwe ziz dibe ya tiştek li dora wî ziz dibe daim bi çavê xwe takip dike lê dinere daim em bibêjin wek perwanê wek çamaşır makinesi tiştên ku dizîvirin tiştê dizîviri çavê wan daim li ser wî havî digerîne ji bo çi em jêr dibên hissiyata xwe gerek tamam bike îro çawa hissiyat tu çawa birçî dibe wexta ge wexta ge tu çawa birçî dibe ew birçîbûna te li ser vî hawî dewam dike ew jî birçîbûna wî li ser vê vestibüler sistemê yî wexta ge birçî dibe ev vestibüler sistem çawa ge te birçîbûna xwe bi xwarinê derbas kir ew ê vestibüler sistema xwe bi çi derbas bike li wî tişta neriyandina wê ew ê derbas bike li wî tişta takip dike em jêr dibên regülasyon xwe havî rahat dike rahatlanmış dibe sinir sistemi yawî adu da proprioceptif sistem ew ê çawa bike ew ê rahêl em bibêjin qelem di destî wî de yê ya pirtûkek destî wî de yê ya çekî wî çekê xwe xwe bide dixwaze ew çeka xwe bide ya xwe di erdê bide ya xwe bavê ji erdê ya daim di himêza xwe de ji himêza xwe dernakeve ev problemana giş bela ev sistemana ki regülasyon dest pê nake yani çukaniya xwe de sinir sistemiya wan gelişmiş nabe problemek mezin dest pê dike. Peki em dayık çi dibêjin em dibêjin ay bebeka me ji me hez dike bêhna dayika xwe dixwaze em nizanin ku pirsgirêkek bile gerek em bihêlin ew bi serê xwe hepkî heyata xwe bidomîne heyata xwe jiyana xwe bi destê xwe bi canê xwe bi cenîna xwe bi şiklê xwe ew dest pê bike yani bihêlit bira têkev hepkî stresê giriya bira bigirî girîndina wî akciğerî wî sistema endorfînê aktif dike aslında o girindina wî rahat dike yani nahêle bigirî wexta nahêle bigirî hinek jî pir digirîn mamoste nasekin ew zêdebûn jî heger ne ji rêviya bi ne ji rahatsizlığiyekê bi problema wê tune ama tu zanekî birçî ya ji rêvî wî de problemek heye em tedî dibêjin gaz wexta gaza wî hebe dibik ji ber we ya bi ew wexta ew tune bi bira bihêl bira bigirî hepkî li erdê bimîne bira bi serê xwe bi tiştekî bi serê xwe bîne yani tiştek bîst bu pir şaşma bû zarokek dema ku pir digirî doktor gotu bu saç kurutma makinesi yan jî melkesê ceyranî lekin bi dengê wê razê bi rastî jî wisa bû ev tiştek çawaya mamoste ew tişta vestibüler sistem vestibüler sistem hem gudarîkirina yani em dibe deng işitme hem deng bikartîne hem jî denge sistemi bikartîne di hundirê guha di koklayar sistem heyî bi mejîr dişoğule wexta ki ew xweşik adaptîve nebe xweşik neşoğule ew zaroka tu nikane îsriheta wî bîne cî nayê siheta wî cî ew zarokê digirî nema disekine ji bo çi ji ber vestibüler sistem me got çi wexta ku tu pirçî dibe tu dere xwarinê dixwe ew birçî dibe vestibüler sistema wexta ku birçî dibe dikeve arayîşê çi dike çi dixwaze deng dixwaze ji ber ew denga ji vî havî dixwaze ja wexta ku em bi çûkanî de vestibüler sistemê me çawa aktif bikin ji bo ev problema dest pê neke me çer bikin
او چی دبیجم بشیک تدی درگوش او درگوشانا ایک بره سری وان احوره یعنی سری وان عالی راسته و چپه وقتا دزیورینه او vestibular sistem aktif dike. İngiltere'de ev çalışma kirine. Zaroke wan gire dedin. Kundak dikin. Zaroke او پیچک وقتا پیچک دکی یک جه او پیچک کرنا پروپریسپتیو سیستم اکتیو دکی نه هل او زاروکا که ماسی دوی چتا درکه ادو دا وستیبولار سیستم وقتا سریوی عالی راست و چپ وقتا درگوش د کل دکی وستیبولار سیستم وقتا خوارن دابیه او برچبوناوی تمام دب همه وسا یک رنگی هفدو tamam dik. Hevdu tamam dik. İca lebnere bela teknoloji gelişmiş bu. Bela em ketin apartman dairesi, em bevejin ketin xaniya, ji erde em hilkişiyan jor. Çir bu? Em ica devju ev kari beri me derguş u peçeki berda. Em qima qabwanayın. Beli. Tişte berine dayki mecmere vasavan dik. Beli. İca vaqta gvantıştana kem dibi tul jor dinere sırayla ki masti defter. Fazla namkarim benim. Hep ki bira pişteki kem daha. Bes yeter. Ama bizim paşacı ya duacıyım diye biniyorum. Tamam. Çi dibi binere ev duysal sistem ija derde basi motor sistem dibi. Vaqta perçe jer tamam nekir çukani de çi dibi em deherin jor akademik öğrenme. Ev zaroka fahmawi o gihaştnawi nema degej. Algiyawi nema vedibi. Jiboçe jiberg çukani te ev sistema te doyurmuş tekir, te tamam nekir, te ter nekir. Me ter nekir. Belagi ter ne bu helm sistemi yavi koku sistemi a helme xarab dibi. Nema vak bere ev helma distini. Ya jil helme digare. Görsel sistem em dibejin a nerina çava. Em bi çave xo nabin, em mejiye xo dibinin. Vaqta me bi çava bidita me xew ne diditin. Dönre mecid ev alana gerçekleşmişti ve vaqta görsel sistema metedi hinek zarok deste xo didi berçave xo daim ahwa dik. Deste xo kil dikil berçave xo yal ber guhe xo ew jî birçîbûna a çavayî. Ew birçîbûna em jêr dibên hipo ya jî hiper. Ya kêm ya zêdeyî. Waqta kêm bi em bivêjin dihundurê odekê me ergoterapi heye duyî bütünleme odası em jêr dibêjin. Ew vana duyuyu em duyuyê wan gişî tamam dikin. Kêmasît kî derheyî em tespît dikin ew tespîta pê ve em ser dişuğulun wana tamam dibe ew zaroka tê beramberî hevalê xwe tê beramberî bi umrê xwe. Adu da me got çi îşitsel sistem. Ya waqta denk em bivêjin ana tu gudariya me dike. Te çavê xwe algiya xwe giş daîm e. Em jê dibe fokuslama. Te fokus kirî. Li derdora te em bivêjin li bazarekê, li ciyakê qelebalix dengekî zêde, li dawetekê wexta ez dibêjim Edîbe xanim tu dinere li me dinere. Tu ew zaroka li te nanere. Ji bo çi? Ji ber îşitsel sistemiya wî qapat e. Yani ew zaroka deng deherê fehm nake. Tu jêr dibe em bivêjin Edîbe xanim, tu Edîbe xanim fehm nake. Deng dibe ev denga tenetê ew zaroka werê fehm dike. Ji bo çi? Ji ber sinir sistemiya wî gelişmiş nebûye. Wexta sinir sistemî gelişmiş nabe ew denga kîjana bawî dike, kîjana kêmasiya wî fehm nake. Ji adu da jî me got çi? Wexta dest bi tiştan nede, dest bi erdê nede tahma wî, tahma devî wî xerab dikeve. Çi dike? Tahma zêde îja digere. Em bivêjin wek çi? Wek tûjayî. Wek em bivêjin cîpsa pir dixwin. Wek patates baharata. Tiştê zêde tiştê ne baş zêde dixwazin. Em bivêjin wek tiştê li marketê tê kirîn hazir wana bêtir dixwazin. Ji bo çi dihundirê wan de hinek madde hene ew tahma wan pir zêde yî. Ew zaroka li wî tahma digere. Tu lê dinere xwarinê tek çeşidek tenê dixwe. Fêkiyekî tenê dixwe. Fêkiyê duda naxwe. Ji ber çi? Ji ber ew taxtî sistema me got ew hissiyeta wî wenda bûyî. Em wana wexta tamam dikin çeşit xwarin dest pê dike. Wexta ev tiştana tamam nebe hêdî binere li vê derê dest û o nerandina wî em bivêjin tedî zarok dibe disleksî. Astengiya wan heye. Yaziyê dinivîsîne, nikane binivîsîne. Ev mesela di vê derê dest pê dike. Wexta ev zaroka ji çûkanî de dayîk got li erdê bira negirî û got bira ez wî bivim mektebê. Her tiştî ew dikin dayîk ji dêla her. Belê. Ne çekê wan, ne razandina wan ama hayata wanî em jê dibin günlük yaşam aktivitesi gişî dayîk dike. Êja çer bû em ketin apartman dairesi, em ketin daira, em ji erdê nav axê em çûn jor.
ام چه دبیجن ام چار هاویر دوره ما اودکن او تشتکی آخه به حوالتی ام نمادکن بو سر تلفونه بو سر تلویزیونه بو سر bilgisayarı چه بو زاروک تشتکی به دستا و به بدنا خو ام دبی موتور حرکت نمادکه وقتا نما بکه چه دبی bilişsel ve zeka gelişmiş nabe nema pej nakev namine jiberçe jiberge ev problemana çünkü ev problemana dest pediki hatta jor akademik öğrenme harf yani harfa rakama nema famdiki çerde bituzane vakta görsel sistem kharadı ev harfanal berçave lauk dilizi rakısı yani vurduye de derave. Kamal batı ve çafiyim bugün mamasta mesela Cana Zarok brastici nikarın Spartaki hoçe bugün o babe ve dayka bu anda hipetir heriste be. Çumatını kare divet ve çebeke belki jvak ve got liber çavi ve gelo ev harf diçin kame ve çafiyim bugün kuam ali kari bile. Ev tişta jikider dest pedike ev tişta jçukani dmagoçe mago jhundre dayka xod dest pedike. Paşi hat dünyayı bebek reflü per hey. Dedi şiir doxu pişti şiir zede vedırşı. Zaroke reflü o şiir dedi de bu qaymağaj devewan derdikeve. Ev vaqta ki ev şiira davej der ev jmer devi asrade devi çağa med problemek mezin. Em nezika 3000 zarokaz hatta roja iro şoğlime. Ev 3000 zarokana gişa daykawan u zarok giş ev persana kiri ev verşandına vi heytune bebek biçukani rasta gelek hinek ji gelek berdir zaroki astengiya wan heye em bevejin sedi heşte giş biçukani de yek poze wan hareke yek alerji dest pedike çave wan hesırdike adu da vedirşin ev tiştana giş biçukani dest pedike ev tiştana jmer biçukani de dest pedike yani devem hey zarok yo xabe ma mustahke ev qadan em biçkek herin guhbedin denge faqiyet ira heke qadiya be tamam bele tamam ma tamam kere em ketin bilişsel zeka tamam bu em karim paşa safata garune ji devam bikin do belge filmek pir heja habu afaqiyet ira و یا ملای جزیری هدیتنا دو چمان لسر اکران TRT کردی جیبو به وی بونه مجگوتم guhbedin ای آب و آوا فقیت ira ای آب و آف ای آب و آف ما تو به عشق و محبت موج و پیلان داوی بلاف به سکنه و به راحت به راحت و به سکنه یان عاشق باغ خوی یان شبحت قلب می ج عشقا که ناتبته ج عشقا که هر تی و تی حتی کنگی هر بی و بی بو من ببیش حیرانی که دا از بزانم قصته دا از بزانم وی سره جهندکی یان جپره جمعنیا وی گرگره جكيرا دكي بطاعتي طاعتي دكي بپا و دف چندي دكي چونا لهف دنگي تتي بروج و شف ذكري دكي بحالتي جكيرا دكي ذكري بحال قد قجقجا ناكي بتال تشبحي من رحت أعمال لو شفوا روجان خونتي لو شفوا روجان بخوي جب محبتي لهفد التوي شفتاريان قد ناحوي جعمري كي بلسكتي دنجي تتي بروجو شاف طاعتي دكي بقلب ودف پیدا دبت جی موج و کف شیرین برنگ قدرتی رنگ تجی یارتی نبیر گه گه دچی تشبیه تیر ناگجنت کسک بسیر میلا حبیب شچونا تتی لازمت محبوبك هي يان ميلو منسوبك هي يان دوستو مطلوبك هي
لو بي لباس وكسوتي زحمت پری مهنت کشی تنازکی قبحت خوشی بی روح لعرده دمشی بی دست و پا تشکوتی وی علت بیان بکه بس وی سر پنهان بکه جارک لمن عیان بکه داصح بكم از قصتي داصح بكم از قصتي مامۆستا پشتی وێ ئەم بێژن هەلبەستا هێژە ئەم بەردەوام بکەن me tabloya xwe qedand ka çi ji ku derê dest pê dike wejmere behs kir lê meseleya roviya çi ye mamoste gelo ergoterapî û rovî têkiliyek çawa heye em vê jî ser tabloyê nîşan me got ki algı sistemi bi xêra rêviya dest pê dike yani îro femkirina me û nerîna me bi xêra rêviya ye وقتا رێوی û sinir sistem em jê dibin enterik sistem wexta ev herdana bi hevdûr neşoxle çawa dibe hundirê me jî de amîgdala heye ew sinir sistemi hormonal sistem bi hevdû bikartîne yani digêjîne hevdû wexta ku hormonal sistem aktive nebe sinir sistemiya te jî aktif nabe yani kêfateyê were ewlê sinir sistemi ceyranê dide ew ji bo me jî dibe bira kêfawî were heger yeteri derecede em bivêjin serotonin kêfateyê were لبلي وقتا كم به كيفات ناي إجا چدك لفيدري اف هندري ريفيه مد جيج اف پنبه خوانه دك اف جي سور خوانه دك يعني اف جي مكوزا دنيفيسين او جي من هم نشان دده بله او هندري ريفي او جي ام جي بين فيروس او وك بور پوره بچوچکه وره ناو حدود حرکت دکه خوارنه امجد من پریستالتیک حرکت yani لحدود جو خوارنه دمحینه در باسی رویه دنه دکه حتی که باوج درve ایجا لودری خوارنه بچه هاوی دمحینه خوارنه بخیرا باکتریا دمحینه yani ایرو سیوک جدرve تدانی او سیوا جدرve خرانه به yani ام بویجن چه Yüzde parasti bir. Balmamı ledik canım. بله وقتا خرانه بجدر و حیوانی بچوک نکف ناو او کرمک نکف ناو خرانه که چه دکه هندره رویت جی خراب ناب جبو چه باکتریت او خوارنا هلدکش سروی و خراب و دمحینه توا جير ام جير بين سوب مقوسا يعني بشتي ريفيا بن هندري ريفيه ده حبكي كان بداخل جير بركيم ونذكر هناك وين باني بس وقتا او مقوزا يده او مقوزا بنيده خوشك هجر فيروس ما يعني او جورا خوشك بكار نينه باكتريه ماجي خوشك كاري خوب جينينه چردبه او جيه سور چizgiye گوره سور مكشان ديه نقبنا هندره ویلوسا اهوره ناف هفدو وی یعنی پر آستنگی تد هی لهفدو فرق ناکه وقتا گل نقبنا لهفدو فرق دکه چه دبه اف جیه گسور هند بینن ام جر دبن پاتوژن ام دبیجن توکسین ده هندره رویا د تشتیگ نمحی درباسی هندره ایجا جر دبه یعنی هندره قنالا خوینه دبه اف sinir sistemi me yani immün sistema me tava immün sistem dibe. Çava dibe emcer dibe lucky good yani bağırsak geçirgenlik yani reviyete nama gamare digri. Gamare tava xuyne dike. Gamar tava xuyne bive çava bive. De nav mecide em gamare dibine. Döndüre reviya de çi saya xuyne de çi ne? Beli saya xuyne de here derbasi nav mecide be. Hatta le Amerika carde emjer ben boş sıvısı beyin omurilik sıvısı nav mecide ev avave girtine de zaroki otizm naxoşe epilepsi Alzheimer Diwan ev ava girtine leneri ki döndüre reviya de çi affedersin pislik hebu döndüre mecide tespit kirin. Yani gelekce Alzheimer vaqta revi pakış dike Alzheimer avici derbastı be. İro ak ambivejin kefiri, vak ambivejin kelle paçayı, xwarna mastegil male çede be. Ev Alzheimer'a tedavi dike aslında.
وی دمی کسی کو بوار ام بجن هدی دست پی بکی بلا وان بله تشتا بله وان تشتانا بخو لبلی نگ تب هفدو بک ایرو تاشتیا خود ناف خوارنا خود بخوی روزه کوی بله یعنی ناف تاشتی هگر تو پنج شکل خوارنه بخو او هفدو خراب دکه یعنی هفدو بلا خراب دکه ام جرد مایالان ما yani nema fayda dedete. İja vakta göre derbasi nav khune be çerde be emjerde be immunoglobin A. Yani döndüre çikede immün sistemi baskılayıcı antikor despedik. Yani antikore gideceğine mede artık veya despedik. Vakta göre despedik İja çi lema tespit be em bivêjin piştî xwarinê nav mirova nav insana de mirovê mezin de çi em ê çawa tespît bikin êvarî tu dihere tu xwarinê dixwe piştî xwarinê tu nemakanî çavê xwe veke giranbûnek li ser te yî li ser bedena te yî tu li ser xwe hêsan nabî yani tu ne li ser xwe yî غیره نکر آبی ولی belê ew belavî ev tiştayî ji ber ew kesêk bağırsak geçirgenlik sendromu hebe em ê weşana xwe yî a du dade em ê weya xweşik tabloya du da em biguherîne ben de kabila tabloya di vereyim yek di hebu belê بله وقتا که هگر دندری بارساق د میکروبیوتا هگر تشتک مقاس بحث کرد او بو میکروبیوتا دندری و د امجیبن دیسبیوزیس و متیلاسyon döngüsü. Heger vana be insanlar dest bedi ki çi derdik ev meydanı eftiştana derdik ev. Çi emjin nama tama xwarne xarab dibe jwir nama dixwazi xwarne bixwe. Emjer dibin Parkinson, naxweşiya Parkinson dest bedi ki Alzheimer dest bedi ki giş به اف تشتایی او امجد بن بارساک geçirgenlik sendromu وقتا nav reviya da او tiştane bakteriye nema girt nema filtrelemiş kir derbasi xuyne kir ev tiştana dest pedike çi bu bağırsak mikrobiyotası çerdibi hevdu nema digir çerdikir ija pişti xarab dibi emjer dibejin bakteriye baş nema dimîne di rêviyade nêzîka em bibêjin 100 trilyon bakterî heye di rêviyade çer dibe kêmasî dest pê dike yani em insan wan 100 trilyon bakteriya dikujin ne sama mesela betişte şaş giş namir hinek merdimîne hoşi derdik bele bele wexta kêmasî derdikeve ev tiştana hêdî dest pê dike em bibêjin wek otîzme wek anksiyeteyî wek depresyonê em bibêjin tiştê wek cigarê tu dest pê dike îradata nema dimîne tu dev cigarê berde ew jî belavî hawî wexta kesê rêviyî wî li ser xwe be îrada wî dikeve nav destê xwe yani nav destê xwe kanî îrada xwe bi xwe kar bîne çer dibe em jê dibêjin nörodejeneratif yani tiştê sinirsel bozukluklar dest pê dike obezite dest pê dike em bibêjin şekir dest pê dike vana giş bi ev bağırsak geçirgenlik sendromu bi dest pê dike kanî bi hep gidine em dakevin hinekî rakin hevano tişkere maxwe çawa dibe a en mezin a en dest pê dike kesekî ge wexta ge xwarin xwar ekserî jî çi penêr şîr û nan van tiştana wexta xwar bira li xwe binere temaşe bike sê rojê dinê roja duduya roja sisiya heger pozî wî herikî çavê wî herikî hundirê pozî wî bû wek tedî nezle wek bû wek grîbê wek şobe dest pê kir hundirê guhî wî de aqintiya wî zêde bû guhî wî em bibêjin tedî dibe huşultu gijilti deng jêtê belê wexta ew tiştana dest pê kir bira zanî bikî ew tişta rêviyî wî ew nexweşiya pêr heye ew sıkıntıya pêr heye ve kul malê em hêdî karin hej vê belê belê tu kanî jî hayê jê bivê ji bo teşîseke pêşem bê belê ayên warê dibe a teşîsa en mezin çi yê wek ana go wexta tu çû malê xwarinê xwe êvarî te xwar ya jî piştî xwarinê gişî ne êvarî tenê kîjan xwarina te xwar piştî wê tu nemakanî bi ra bi ser xwe mecalê te tu nebe ev tişta pêr heye وقتا ev tişta pêr hebe ev tişta dînin meselê İmam Usta hinek jî hene her tim birçîne qet têr nabin her tim yani ser xwarinê dirabê bir daqiqa şûn de dibêje min têr nexwariya ez dîsa birçî me îje ew mesela çi ye ew mesela em jêr dibên di hundirê hücreyê xwe beslenmiş nabe nagê ji hundirê hücrê wî birçî dimîne em bibên xwîna xwe em diherin xwîna xwe digirin vîtamînê xwe yî demirê xwe yî em bibêjin xwînê gişî tu lê dinare doktor ji te dibe xwîna te giş temam e hînkê çima tu ser xwe dinayî ev çima ev piskirêk heye hîna ev çima li ser me dewam dike demekî em li hundirê xwînê nanerin em ê çi binerin li nenûka li çava li dev û lêva hundirê devî wî em ê van tiştana binerin çi dibe
کیماسی دورا دست پیدا هما بنیرن ماموستا ام هما بنیرن وقتا از کیماسی هنیشان بدم مثلا چه کماسیه ما هی ام بویژن لسر ننوکه ما وقتا گکان به خویا کرن بده بر بجیمی و بچن بله بنیرن سر نینو که ما وسا نقطه سپینه وقتا سر نقطه سپی وقتا دست پی بکه ام بویژن ما دستی خود تلیکی خود احواره گرام بنا وکر خوین چه خاصی ودگره و شکلی و چه خاصی سور پنبه مور او گرام بنا خوینه رمده ده ام بویژن اف گوشته در دورا ننوکا چه خاصی خوشکه يعني بي باقش كرن بي بسري خو مخوزایی بسري خو يعني و اف سر ننوكاد çizgiye ahware emjerd bejin bombeli yani ser çizgiye هي من هنا ماموستا بله avana çi xwane kirin dibme gışa hem dalak hem karaciğer ve hem jî mide safra vana gişi bime xwarin kirin dedi ki ev vana be tera xwe xwarinê nas dîne kêmasî buan dest pê dike استرسيام دبي استقصر من خوش ماموستا وقتا گلک سپاس ev kêmasiya me divira dest pê dike wexta em wî tişta dibînin بس نه او تنه ام نکانم بویژن ویا دیرک تشخیص یا جی دیرک اف نقطه آتشی نه که او وقتا که hikayevi جی وقتا تو دستینه گشی به هفدور ام جردبن bütüncül bakış وقتا تو گشی به هفدور دستینه تشتكي مازن دخل دستيته تحليلك مازن دخل دستيته ما مستسيد دقيقه من وسام بقشتي خلاص بكن جبركو دما ما جي هندك دستيته خلاص بكن yani ev وقتا bağırsak hündüre revi adı geçirgenlik dest pedike emjer bejin döndüre insan adı naxoşi çma daim döndüre her meheke careke naxoştike her meheke careke naxoştike jiboçe emjer be inflamasyon daim de canivide de bedenavi nahele beserxobe nahele ev bakteriye vi beser şeyxo bine nahele bekar bine ija eme a paşi bevejin eme çi bikin beli xwarna xwe ام پر لی مقاتبن ام هندکی بخون خوارن و آوو خوارن به هفدور ام و ناخون بدی خوارنا خو ساعت که ام آوا خو بخون پیشتی خوارنا خو به 2 ساعت ام آوا خو بخون جبوچه میدات معدته اسیدیک ortam جبوگ او تشتیک به دویت خوار مگوچه مگود هندره فیکی او kimyasal yani tarım ilacı tet heyi te pakij nekir pişti te pakij nekir pe te çava bikte ve bixo waqta te xwar heger mîda te asîda ve kêm be ew mikroba ew patojena pakij nake pakij neke çava bike derbasî nav xwîna te bibe te zerarê jê bibîne ewla ewil em ê weya bi kar bîne çi bikin em bi xwarinê avê ve naxwin piştî xwarinê bi 2 saeta çaya xwe em ê vexwin tiştê vexwarinî giş bira paşî xwarinê belê o du orta nakabena du xwarna de bira 4 saate me derbas bibe ji bo çi 4 saat ji madê me heta derbasî rêviya dibe 4 saate wexta gidihîn mada te de xwarna taştê xwar di nakabena ve 2 saat derbas bû te çû xwarinek dinê xwar berê madê te xwarin hebû te xwarinek dinê ser xwar ew ê car de asîd salgilatmış bike çawa bû te xwarina berê carek dinê şewitand çünkü asîdek dinê ket ser ew ê derbas bû 4 saat gerek tê kevne qabêna du xwarina Adu da bira 2 çeşit xwarname be. Em bivêjin taştê de. Çerdike hêka dixwe. Em bivêjin salam sucuk zaten wana ji me pir zerarê. Ew wana dixwe. Mas tevê dike, çayê bi ser ve dixwe. Zeytûna dixwe, penêr dixwe. Ev veya ne sihet veya zerarek pir mezin e. Nexweşiya me esra me îro giş ev. Xwarina zêde xwarin o tev li hev dixistin. Belê gelek nexweşiyê minî ez danişmanlığê wexta didim wan ji wan sewal dikim ez ji wan dibêjim ki xwarina xwe tu çend cara dixwe tu çû dixwe heft tişta dixwe bi hevdûr veya ne sihet veya ne paqijiyeke wexta ew tişta bi kar bîne gelek jê madawî rêvî wî tu lê dinere avê tev hevdûnek û xwarinê tev hevdûnek bi ser xwe tê yek din heyî داوی جنب ببیجن پشتی ایواری ساعت 70 برا خوارنه خود بکن نما بخو بله گلکم سپاس کن ماموستا براستی آگاهی پریجا بودم هندک بود تری نکر ساعت کی منکر ان شاء الله حیات جاره گدیم دوام بکن ام گلک سپاس کن مالواوا دشرازی به بله ایرو جیم هاتن داویا برنامه خو جنها د ججنا و حمیام پیروز به خیر و سلامت به ان شاء الله ججنا همه عالم اسلامی سر خیره به ام بیجن حیات به خو باش بنرس بدیسه امل و دربن خاطره